bugesera bwawe sha waragiye uraduteranya uricisha abavyeyi banje kubera akarimi kawe ufise n'ukumeza none nawe ngaho waje gute je nari nzi ko nabatokugirira nabi nguze ngaho ngunyegere oya sije nari maze gusaba mbabazi naye nasabye mbabazi basaza bawe bose twari kumwe mudeyi nibutse abavyeyi banje mudeyi nibuka ukuntu nibuka ukuntu nari merewe neza ndi kumwe n'abavyeyi banje none nawe ugaca ndakubona impande yanje ari wabitumye byose uza gutanga amakuru aza ko ntamenye ibyawe mudeyi warambabaje cane sinzopfa ndakwibagiye ibyo narasabye imbabazi abasaza bawe bose nababwiye ugira izo mbabazi zawe wazisabye abavyeyi banje wazisabye abavyeyi banje ahubwo sinari nzi ko nawe wasanze ngaha waje ngaha bigenze gute ntubizi ndabizi gute bakugira nabi nawe n'abasaza bawe bantumye ngaha nanjye baza kunshira mu rutoki gosha kwanza mbwira mbwira kwanza basaza banje bameze gute bakeneye kandi babaje kumbwira nijye nabashize mu rugo so wabitumye bameze gute basaza banje abasaza bawe none bamaze kuba bakomando mw'ishyamba bose babiri n'intare niyo mpamvu nawe uyu mwanya turi kumwe ngaha rero cyane ntibatumve reka share ko urazi ukuntu wambabaje wewe urazi ngo Mugisha urazi abavyeyi banje bapfuye urabazi wewe bajya abahungu bose bishe so wawe bose bapfuye ahubwo babamara bose nyabagesera abavyeyi banje bari mu kuzimu musaza banje bose ubu ndabumva ku matwi nanje nta nabo nkibona mugana nawe uriko urambwira iby'iwawe ngaho reka ujya musaza wawe mukuru ariko nawe ukome ubw'ikibi cawe reka nawe imana ikwishure ntube bakunigira hariya nawe ukagira mu bandi abavyeyi banje bo ntibagiye none ubona ngano ubugome bwawe isira ubugome bwawe isira gusa reka twafashwe egwa hiyo kwegera gutseka isira wakigesera we isira wana watumye abavyeyi banje bapfa isira urazi ubuzima bwiza nari mbayemwo n'ubugesera bwawe gusa ukaja uja kuduteranya uja kuvuga amajambo reka kumva ikigwaye cyangwa niwe biga urazi ko wasanze ngaha wewe wasanze ngaha urazi amagogo ngo rewe ngaha wewe reka ntaco muga tuyasangiye urabe nanje ibyo nagucuze nibona neza ariko reka ndakwibira bacumugani mu kirundi imviriza bacumugani mu kirundi sakirimi mubi yatanze umurozi gupfa reka rero nawe ukome kubera umunwa wawe uwo munwa wawe niwo uzokugeza ayo magogo ngorewe ngaha imana izohankura ariko nawe uzosigara ubwoba wihangane gusa aho ukabanga ibinyibire n'inyabaye umusaza wawe ari mu nzira ariko arahaza kutugombora agombora wewe agafata kugombora byagombora je ni wacu nibanga shanda kubwira ngaho sinkiryama ngo ngorora amaguru urana ukuntu mbayeho nawe uriko uraza kunyanyaza none je ari maguru ngoroye ngaha wari uko wari umaze iminsi uyagorora umaze iminsi urya neza uryama neza hiyo je nanje merewe gute kwanza ndeka ntushe no kumvugisha ibintu vyinshi imana yo ndazi ko izontabara iyi migozi ishaka kunyica ngaha nicaye nabi nukuri uno munsi uno mugozi je nanje kuva bamboshe batarigera bawunkura ko naho urafise imana uratekera ni impuzu na message nanizi kugira uje iwo mani cyangwa Saudi kuko ubu mbanye bege aka bege uracagafise Aisha ha akanda kibuka ntaraja kwiga jewe sinta kuri kwa mugari abantu babiga kuri ibi mukamugiro mama we nubeme kwe Aisha abi byawe biguma ari bishashe barabika yewe gayowe aho ko gasosa ari umupango nyawo nari navyutse mesa nanda gasanga ngo mbikuze duhuze cyo dupfa ngaho ushitse ngaha connection turiye ku giti nivyo bikonekiso byawe mama wanje maka uri ugiti mbona dufise ibiti birebire n'iyurire hari igita kunda hariya
mutabunisa amaguru kiriya giti murasanga arico yicayeko arazire n'inkuru bashi iyo turasubira Bujumbura sa ejo nuko niyo ngoma we turasigarana inde oya nene namaze kubamenyera hano sino hasigara je oya uyu turasigarana Zawumvirize kwanza. Zawumvirize. gusubira Bujumbura hano karere rero turabukunda kwihorera babiri bakira ubu rero mugiye mu bintu byo kurwana tigo oya kurwana tugiye tuhagaze neza urumva ubuje yahagaze neza nawe no musigana nkamwe atibana guma sigana ngaho ucunga shangazi aho iyo ni ngwanye urumva ni ngwanye urumva rero kuvuga yuko ejo nuko niyo ngoma tuja Bujumbura oya namwe kibazo nayo turavuga tugutorera umuti cyane gose dukoresheje ubwenge amayeri yego n'ingufu byose cyane gose uyu byari kuba byiza umusizi kuko uyu urabizi ko nukuri ibintu byiwe byose ni ibyicana ntumuntu ubu bwawe uyu nukuri muri gahunda zawe ntumushiremo uyu sindamwizeye uyu byari kuba byiza umunsigiye nkasigana nawe nkasigana ndamucunga nariko usigira mugabo urumva rero yuko nawe yarakugira ati uramwizeye nyene ko uyu wuye atazo guhinduka hariya sinzi peut-être mbaye mugabo jewe uzokumvira mukuru wawe icyakubwiye cyose sengi unyizera ndaguhanura ugenda uzi yuko mukuru wawe atakoresha ibintu by'ishavu nama ndabikubwira mukuru wawe akoresha ubwenge kandi rero umwige utangura ugere mu kirenge mu ciwe korakoze kandi nzobikora uko kandi sinzo kuro ntaza mparapora mbwira yuko wageze hariya utangura yasuko jewe nzoca mu nzira yanciriye ni ubu ni n'ubu inzira ndimwo niwe yayinciriye niwe yayinyeretse ubu waratahuye yego cyane ko n'abashaka aramaze kunyemeza sawa kwemerere neza yasha umushike yari amamugani wawe cyangwa bya by'ubwana oya ntunturira amazi byiwawe byo kwiri ubyimbye mu cyumba burya haye kugira nine ndamubona atwenga tugende dutegura imwe tugende mbe ndabatiza hagasakoshi kandi yes nkuko twabwiye neza ko no munsi ari umunsi w'umunezero umunsi wo kuryoherwa ari umunsi wo kwirekura uko ushaka kose ko wimva kose no kwa mutama kwa nko iwacu ni umunezero ntangere so reka ndabwire neza yuko murekuri uno munsi umwe wese kunywa icyo ashaka kurya icyo ashaka ariko kandi muguma mwibuka neza yuko abaturirimbira ntibarahera haracyari benshi bakiza kuko mu kwakira mushiki wacu cyangwa mwene wacu ariko kuri jewe ni mubyara wanje nkunda cyane nkunda kandi cyane batubwiye ati uno munsi ni pari gushika buce sasa ama surprise aracyari menshi ariko kandi umwana wacu araberewe muhamashi vrema muhamashi ego rero hano umwese yakamaza mu kinyigero ngo ahantu twaje watuzanye nihe narabwiye ati nzomugira surprise yo kumujana ahantu atarigera abona ahantu ataratembera hano muze mugende mutangaze musubire muvuge ni kuri Royal Gasebeye Hotel so uno munsi rero kugira ngo sindabatevye ngume ndabaryosha ndabaha ibintu biryoshe reka nsubire ndabakirize uwundi umuririmbyi umwe abiryosha munezerere kugira ngo tugume turi mu munezero turi nko mu paradizo kwa muzee anko nta kintu kibuze nga nibuke neza yuko inyama ziri inyuma ivyo kunwa musubire mushake musume munwe yambwiye ati facture uzonzanira mabware mutamwe yandi mashisi ndabemerera amashi ego reka nakaya keza kugira ngo twakire uwundi muririmbyi umwe kugira ngo dushe tubana n'ibindi birori ndetse turindire n'andi majambo meza cyane aryoshe amashi karibu Oh
mwijuru shimwa mana hano kwisi no mwijuru mana data uri mwijuru shimwa mana hano kwisi no mwijuru kubatukiri bazima nibyo gushima suku bwiza ahubwo n'ubushake bw'Imana kizigenza mutana nigo akibasumba ibyiza yadukoreye naho biharura hari abatwifuriza gupfa ariko Imana ikadukiza imitego tukayisimba irakwiye gushima hari abatwifuriza gupfa ariko Imana ikadukiza imitego tukayisimba irakwiye gushima mana data uri mwijuru shimwa mana hano kwisi no mwijuru mana data uri mwijuru shimwa mana hano kwisi no mwijuru urahombye wewe muntu utaramenya Imana yakuremye ikagutunganya ikakuzigama ntiwibagire iyo wavuye muntu w'Imana bituma ukora ibishavuza Imana rurema hari abashaka ko wangara ntihagire ico wimarira wame uri mu marira Imana iragukiza hari abashaka ko wangara ntihagire ico wimarira wame uri mu marira Imana iragukiza mana data uri mwijuru shimwa mana hano kwisi no mwijuru shimwa mana data shimwa mana hano kwisi no mwijuru mana data uri mwijuru shimwa mana hano kwisi no mwijuru shimwa mana data uri mwijuru mana hano kwisi no mwijuru mana yanjye yuko uza gukurikira aza kuba ariko arakora amateka ndetse akora ibintu bidasanzwe nababwiye neza ko ntashobora kwabesha hano ni kwa Mutama turanwa dusubire tunwe twongeye tunwe mwamubonye gute nimba mwamukunze cyane ayandi bashimeje cyane nashaka kubwira narenze vraiment ngene watukubwira ariko sinakubwira izina ryiza ryiza pe nawe ni sigari kwa Raissa 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 yeah
na kandi ndi mfano kuri Instagram yawe. Frema nacho kumwe nabo ifise impano ikomeye. Wote bigeza gute? Nijabire numvise umuntu aririmba bari muri bose baririmbye ariko n'umuntu wabiretse banabonye uririmba neza bikajyo kwafera. Kandi nishimye vraiment merci. Sinzingere kubyina. Kandi vraiment yitendetse kandi ufise n'inzira nziza kandi biramwiza yani byose imana yabikuhaye vraiment. Hama hari ikintu nashaka kubaza udashobora kuronka nimero yawe nimero yawe niyo nshaka okay nta kibazo bashaka gukora Siniko ndataho none kumenga uyu mukobwa kunana ni jewe si wari windi dusa ntinze kumenga ntiwe ya Nubwo kugenda n'umuntu wakwigana kuri Instagram kandi ntaka ugeze yaho ushira mu telefone yawe ariko bya mbere tukubona tumeze wa mazina na sawa nta kibazo ndazandika ikibazo sivyo reka ndazandike okay nanditsemo n'izina nanditse Raissa India? Raissa? urashobora kumwindika basi n'iminota itatu basi yonyine tukaganira ukamwanya ipetwa miniti uranyemeza ngo basi kuza ku telefone zawe numbeshe uza ku telefone munsi undi kuli wanje sije okay thank you bye Raissa iki uri mu biki ubari mbiri Raissa ibiki none uri kwambara ibiki ikibazo cy'abantu bose utari ari kutwene abandi bakora ibintu none hari uyundi muririmbyi wavubona kaza azana ikirori kiryoshye babwira dutari ikirori cyahetse ingo basi ingo ntamaze uburyo mu buguro we kutayibona mwe kuna kuza mu bantu kandi sivyo ntamaze basi mutugende ujya mugarare iyo hotel ari gusigura arazi kuririmba sawa jewe ko sikuza cyane nyinshi urya nari ntayitiwa nari hari kimeze kujya konzi si please drop in maniko kamaze da uwa niho yarahagaze nyane mpagaze habo sa nikira cyo bachafuze kono musazi rero drop in maniko sawa Quiero ir limpio, pero umara mazi yaba. Ingofucha. Mukunzi narashatse ifoto. Raissa ngo. Raissa ndagukunda. Umukobwa mwiza nemera kubana nawe ibihe byose. Nishaka kuja kumugabo ko Raissa, Ray, uri mu biki? Ray, ingo, uko ni kuhindura gusa we? yo man. Reka iyashu yarinyishe ntuzumva urazi umudundo wari uruhari yawe wabonye mana yo Uratanga ubusazi bwawe. reka wumvishije ijya ndirimbo kwanza mana data uri mu ijuru
ntungweko wabibonye bijya bintu wewe wabibonye ewe ndagwajije reka nashana ibyo bintu ushyira amatelefone yawe ngahanze kwanza mana data uri mu ijuru ku isi no mu ijuru uri mazima dushima sukubwiza ubuntu wabonye uriya muhungu kungene yaririye wabonye uriya muhungu kungene yaririye mana we ndapfuye ndaboze buke basi ndaboze yaririmbye numva ibipumburu byo mu mutwe byose biratuza ni marayika ndapfuye napfuye kwiba Shadia hariho abantu Imana yahaye kwino nk'umusore nk'ujya jewe ndamurose jewe Raissa buke basi cyatuvugana sinabona ngura umugenzi babarira niyashure kibira reka ndagasubiramo wewe wumvishe neza bimeze hajya yahejeje numva menga yobandanya nyereza kayituza gasubira none wewe yo urangiza umusazi no kuri zuba ribi ndapfuye yowe Kende oya ubu n'ubusazi we ntaturamenya we ntatu wabonye wabibonye ngezo nyiza ukunda indirimbo ukunda umuntu nagize nikubaza uri nkunda byose uzunyikira ibintu ngiye mu bitese utangura kunjana mu hariya unyikira rari wasaze manje basi ntabyo ushobora kumenya ye baba we rari wasaze iyi si iraryoshe ku by'ukuri iraryoshe uno musi wavuga ngo isi ariko amaganya kuri iyo ndirimbo mama sinari bwanezerwa n'ibyo papa yakankoreye byose papa yadategura ijya fete ku by'ukuri nopfuye ntabonye iyo ndirimbo gusa n'itumwe usaruka ntiyashira bize mbabarira abana cyangwa uzane nihana aja kujivurira reka ndiko ndongeza iminsi yo kubaho mani ntuze ndapfuye ndapfuye ni ukumubwira papa gutware kwa muganga no kubwira ko papa atari ngaha namba atari karanyumva ntarazi ndapfuye ndarangiye ndapfuye ndaheze ujya muntu narinzi yuko ari marayika ashitse kumva rero n'abamarayika babirabura marayika wahe nawe usarisha ntuze rijyajwe wowe uryumvise nubwo woba udasenga uca utangura kwimvira gusenga ubwo mugane ntabwo ari rya danje ntuze ujya muhungu jewe ndumva yantabuye irya nzobe nta muhungu nari bwabo aje nkino ni irya nzobe mbabarira inzobe indirimbo wevyo ntavyo womenya iryo nibanga ryanje we nyamba utasa nuswe utagize iki sinzi uramukunda bati mpizi kuri ntakubeshije numva namukunze ubu numva nakoze inzira yose yaje ndiko ndamuraba ndiko ndamuraba uko wewe ukunda nakunda sinari bwakunde nakunze n'ukuri kwiza kankaraba Shadia nakunze n'ukuri ndumva ndi mu rukundo Raissa wowe ukunda umuhungu we ntabyo ushobora kumenya ntabyo ushobora gutahura wabonye ko umwana nari imeze mwabijye birori honyine nkimubona honyine namerereje mbona imbeho iri kiraza ngaha ku mubiri biranka ndamera nk'ikirofa ndavuga ati ibyo ni biki ubwo si urukundo n'ubusazi nari nzi ko umuhera ushitse ari bitangaza
urazi hamwe yoramuka kwanse woca usara noca niyahura gutwara noshaka nkapfa gusa mugabo rero ku Mana nsenga ngiye kuri ibitangaza byose ntakankunze ndakurisha Shadia mugabo wabonye ko vraiment ari bitangaza ubwo si urukundo ubwo rubusazi ucunaguza uko wigomba urambisha karma afite n'izina ryiza karma niriko rivuga urumva ko pronosa kwa neza karma ndabivuge ntigabasha ndabivuge mana papa akwime byose aguhe karma anyime byose ampe karma gusa nta kindi shaka nta ncyo shaka nta tungo rya papa nshaka nta na kimwe nshaka nubwo ijuru noribura mugabo nkaronka karma umviriza karma akazina kagufi ariko kagenda menga nubwo wowe ufise urujwi ngira rutagira itunguru karatushe gusohora pana za Rudoviko za Mariko za Poro za Poloniyo za Mariko umviriza nagwajije za Manyusi nagwajije muga umve karma urasa nibiva mu kanwa byose biza ari karma arasabye umuvyeyi yamwiserigya nico munyereka ndakubwiye novuga ati waravyaye ntiwagiye hahandi tugende bukebu novuga ati waravyaye sheri tugende bukebu jugo nubye nubwo sinzi nubwo ariko ari musaza wawe sawa nari gutibanga buke rero buke uraza nari gutibanga uraza kubura umwuka ndawubura no kujya numva nta kintu kimwe nshaka kujya bakwihere karma ntacyo nshaka atari karma ndakugane mu cyumba nusubire kujya nubwo ushaka ukamvuga mugabo mfise n'ifoto basi ya karma mugabo ntaco namubitse mu mutima mbwira kwanza uri kuvuga karma ho mwavuganye nero wabona wewe je oncika mavuganye na yo bana we yo mama wewe twende sawa twende genda data uri mwijuru wewe ibintu byose bari guhonyora ibiki guhonyora nta bintu by'igitama nibwo ari by'Imana biragenda Siniko ndatahu none kumenga uyu mukobwa mbona ni jewe si wari windi dusa ntinze kumenga ni jewe Nubwo kugenda n'umuntu wakwigana kuri Instagram kandi niba cyane mu telefone yawe ariko ibya mbere tubona umwezi w'amadini sawa nta kibazo ndazandika ikibazo sivyo reka ndazandike okay nanditsemo n'izina nanditse Raissa
Alo. Umeze neza umviriza sha. Inde? Ni Sibo. Umva je na hiyo telefoni kwa hivi sasa ndio mfukoni. Sasa wewe alisikimira nyinyi na unuzo kungora mume yako ndio. Sawa. Sawa. Uyu muguta gogo ruturumbuka ruva hehe n'amapoze yose ndiye nzi ngo ni karuma kumbe no muhimbiro no mugesera hara uyu urupfu ngo n'umuhungu ngo muvyara wanje gwihume ariko wewe urakwigiye mu mutwe niki no kuva akambere sindavyumva sindavyumva waje sinzingira waparanganya none ivyo umushaka kumbwira nibiki cyangwa abantu ubimbwirire muhira mugore wo kumumena amatwi ku telefone je sinzi ubwonko bwawe ngene bukora we ibintu byo muvyara waravyaruje ariko ntiwumva ske Allo Bite Raissa Ni sawa na mahoro turaho namwe Nimwe turashimwa bikaruma mukubana wow nziza cyane urakoze vraiment ariko ndimbira ati mbega none gabasha uza kundondera ryari ni atara ariko ndanezerewe wapi ni ibintu nyene bisanzwe ni muvyara wanje nyene bakunda kumfinatisha nanje nyene nkamubwira ati ariko ibintu nk'ivyo nyene ni ibintu byari bisanzwe ntabwo ari vyatari wapi sinkara ni ibintu nyene mba ndiko ndigira bisanzwe nyene nko kwisanzura bisanzwe ariko ndi umwana mwiza vraiment ndatekereje Byiza cyane mbe uri mu biki wambaye gute ahagaze wicaye oya ndicaye nyene ndatekereje bisanzwe gusa nyene numva nezerewe nambaye ikanzu ya vert militaire ego weho nawe ni gute nimwe turashimwa kabisa ya kufasha ngoma ndakubwira na jewe umunsi kwe nanezerewe cyane oya reka ntunganya nanje jeje nyene ndaciyumvira kujya kuntu waririmbye nkavuga ati Imana kwinusi nyene vraiment abantu Imana yahaye impano ndacavyiyumvira wow byiza cyane n'umunsi ndose Imana tuze durire mu ndo tugira ngo ndakubwire kandi umunsi reka jeho ibyo uvuga ukubita ushaka kurira ndiko ndiyumvira ati mbe nijye ariho basi nzongera no kukubona tukayaga imbona nkubone ndakubona kuko Imana sinzi ngeno bivuga vraiment nasanze uri mu bahungu ba mbere bafise impano n'ubwitonzi byose vraiment muri navyo ngo je ndi Rwanda yawe urambona sinzi ngira ahubwo indani mu mutima ngaho ndahindukira nkakubona mu bibambazi nabe nyuma yawe reka kubivuga reka nukuri kwimara kumbwira cyangwa uri kurambesha waje muhera uri ngahambwira basisohoke mbwiza ukuri kubera ndakubonye ndumva none ziko ndicaye ndi ku ntebe iraro bavuga hewe uburyo karo mugiye kunsaza ndakurahiye nukuri ugiye kunsaza basi ndagusaba ikiye basi wosubiriramwe y'amajambo y'ubwa mbere cyagihe wandirimbira basi ugasubiramwe najya amajambo y'ubwa mbere numve ko umutima wanje wokururuka kubera ndumva umenga umutima wanje uriko wakumuriro numva umutima wanje uko wakurubeya basi uhoze nakajya karirimbo basi umva mwiza nkawe aricyo nsaba kimwima kwe nawe nsaba nagukwizina nifashe kuko niyo ntanguye kuvugana nawe iyashirabira umutwe nkawuta sinzi n'ingene nobikubwira aha honyine ndumva menga noguruka naho nubwo nokwikubita sinobabara byiza cyane
oya mana umenga nyine wari kubandanya sinzi ingene bikubwira yo nukuri kw'Imana uranyishoho nyene urangiza ivyondo neza urampunza ngiza icapati uboho zijana nabaye ikirofa uboho ndabaye igihume neza ndabaye igihume yo mana none abantu mubana vraiment barahiriwe n'ukuri reka bavuga ngo akaryoshye ntigahora mwitama reka tuze duhure mu ndoto uno munsi ndakuririmba indirimbo yose n'indi ndirimbo nziza cyane ndakuze duhure mu ndoto uno munsi ku by'ukuri ntumbeshe by'ukuri turahahurira uno munsi mu ndoto wowe gusa saa sita z'ijoro uza kuza mu ndoto zawe uzoba watevye nza kuryama 17 hakiri kare okay goodbye bye ijoro ryiza Raissa merci bonne nuit ko ndarota cyane nyene ibintu ndiko karibanza n'igi binuma numva ko ndarota cyangwa ndiko ndafye uyu muhungu kuva ryari ngibiki mana we yo uwe no kuri kwimana uri mwijuru shimwa mana hano kwisi no mwijuru mana data uri mwijuru shimwa mana hano kwisi no mwijuru kuba tukiri bazima nibyo gushima suku bwiza ubona ubushake bw'Imana zigeza mutana ndaguhaye umutima wanje wose karuma karibu nduguriye ndaguhaye karuma ubu koko nyene uremeye unyica mu mutima wanje usaze by'ukuri karuma n'ibiki wankoze n'ukuri karuma wandoze wangize iki Raissa uri mu biki uri mu karuma karibu umutima wanje karuma yo imitego tukayisiba irakwiye gushira